Hey everyone, ngasidi okki manungsa thongje. Ado okki manungsa je hana keno dor sam thoe buko. Ohum da kumba was tok thoe. Adu kanda kogi ising da hapsalaga ising hitang hapsalaga ne khang jida toroga dum phut toine buko. Aidi magi fatta ba sing do loina ba lok thokraga adagi process how de ne buko. Adi hawse Ojik mai je garang thagat pa hore. Aduga sa je hapsalle. Ado saurok pa mung ngai se. Ada hojik saugat le do to sida yawi ba phata ba sing se loina haidoki doine ko ukhat toine ba aduga thong na tarbusim cha those do hojik mulle aduna phata ba sing lok tho ga mai jai do kina ba saje kokhat pa horse aduga sise marinate toroga thamdoine bako adugi yanghang hapsale aduga thum hapsalane bako aduga phajana otkhaire dana ko aduga minute adum 10 muk thamme bako marinate tawra thamba hadare ne manung da changna ba adi myam thong ba hawse adari thau hijelle khangje sarabani na ko aduga ahmada jira hapsale se ko jira hape aduga tel hau chanam doina hapsal se ba aduga sise hana machu ke ka hana loi hapsal kanda keno hana fry to bini ba ko adi sa haptring da hana ko dugu thong da to dune andegi chanam ka hapsal le adu aina muktrobi kitang amaka hape bako do fresh ti kitang oil kitang di wale mini ni mung sure male bako dei machal hape do siji faduna ot khairani aduga mit masala kitang hape na yam hapta pidahana ko adi man mushina banena aduga machuga morok powder do aduga kitang amung hape bako duga mirch powder do sina machu je kitang dum bhaja hanjena mirch powder hapchalle duga umorok se ani ahum amaga hape ko ani ahum amaga hapsalle umorok hap chaninge na ko dudagi sida ising hapsallani aduga mahi se ani rak hap toine ko to sa marinate to giba manung sha do sida hapsalle do sida process to ho do ya food pa ho do re ko smaina dum kar koina madi yam koina change hadare thong ba manung do dum karmun na bane na ka koina dum thong ya ma do smaina kupsalaga thong ba kupsala thong dum tawri ne hang tok pakanda si from jeleram me mai khar yawi sha si ja hana loin kang jalan gi do ne ba ko do ga mahi mu hap ka do ne do ki ado punji gi waina si ju ai first time thong ba ne ba ko edi ampok thong driba manungsa je ngau ba khot pa taw se thong ba se ampok thong driba andagi sin han bane andagi cham ro je dum ai ngal ling ne khara dum hapsal le angang ai don asang ba yam pam de ba andagi kitang mulhan jano na aduga si yore sumaina taw hara kan sing hapsal le edi mahi mo yaw da ba gi sing mahi hapsal le ba ko duga kang na bang ngau do ni ba sige yari to sige final look la ka do re ba ko mai je tha ba le pon de ba duga final look la to sida final oi re sida si quite final last oire duga sina mai de gi thang dare ko duga sma loi hap thu em bani gi do bani gi chaba gi du di bani gi channel da link to sita hapam ge ko description da na mayam ju changa ying biyo ado ngasi gi di matang solution jage matang gi video da no ba ama purga lak pada mayam amuk thengnar se ngasi gi di swai da solution jage okay bye bye